Imaynallam, kunanmi kuskamanta yachaykusun sutiyuq, hinallataq llaqtayuq kanapaq derecho nisqamanta. Tiqsimuyuman paqarimusqanchikmanta pacham derechuyuqña kanchik, sutiyuq, chaynallataq llaqtayuq kanapaq. Sutiyuq kayqa riqsisqa kanapaqmi, llaqtayuq kayñataqmi ima suyupi paqarisqanchikta riqsinapaq. Ñuqam Perú suyupi paqarirqani. Sutiymi Mirta Isabel Ibáñez Torres Calderón. Hatun sunis? Hampa sutikiri. Maymantataq kanki? Hamta riqsiykuspaymi kusirikuni. Kunanñataq huk ruwaychata huykusqayki. Perú suyupa banderanta ruwaykuspa sutiykita qillqaykuy, hinaspa kuchuchaykuy. Chaymantañataq banderachata uhariykuspa aswanraq munasqayki takichata Perú suyupaq takiykuy. Tupanakamaña. Amaraq ripuychu, tapuykusqaykiraq. Perú suyupi, Constitución Política nisqata, pitaq unanchachin? Tribunal Constitucional, Congreso de la República nisqa, icha Poder Judicial nisqachu? Ama junkankichu, Tribunal Constitucional wasimantam Constitución Política nisqataqa unanchamunku. Derechunchikunata, ruwananchikunatawan ama pipas usuchichkananpaq.